District Council. District Council. District Taki ngadan hangni hapo gari khana bar jongka ke HDC ha kapa na kaliang jongka JAC jong kilai tli ki polling station di badan hapo Mountain Road minta kasih kilawan ban yakhi hangni da kapa hisyong ban kalimti kali ban ya kada walong ba na kaliang jongka ke HDC kala kham ya kaget bat kam sa iki baki bindru ka jing persya jongki baki wan sa kani jaka kalong ba hadin ba ka delimination committee kalara iki arpuai tili kisnong na po Mountain Road siapo Karambray constituency na katakadaw kini ginong sungsnong hilawan hangni ban penpawe kajik persya halor kani karay jaka delimination committee bat minta kasi namar kajing bomsya ba kinrung hapo ka KHDC kilap penlong ya kani kajing yaki hapadeng surak himut lek saya minta merang kasakta nem kani kajing kang hila don kano kentah ne ar kentah Ish kentang dah. Lejing lejing mesti cindawai. Tekan ni kajing kang jong ki pat ki kalong kum no ki sudu nang Si benta ngauduk nong hi tang balong kawe ke benta pat ni tete nak benta ka eki ya. Si benta nak kaliang jongi te nak kaliang jongate pan di cindawai te ka. inumi bintang yo dawai tarai kat pakin dalai na ni pila syong kat no kentang ni Ni apa tu ambil tadi? ar kentang Hatu kadai bikin lek kum ni tarai pen urlong ya kanu ka jing dawa Takumat pin kersan bi yaki bagi kang kum ni pin lada kim pli hadu sipet sausan bi dia kan long kum no tarai la du nang pat District Council. District Council. Sang pengurum don kali biting nim don Nanti sepuluh is presiden. Apa itu Einstein lah cong apa yang macam apa? Kayaknya yang petak ada ni. Kayaknya yang petak biting leh ya pilih. Kadai nak kadau bagan le don bor bale jubor Jerman selection Jerman do selection committee ba PNCM ba CM ba dai ba PNCM saje kat kan ni kecing nilak persang nak kecing tol persang nak yai kimsna mentang iwan nang nem tak pencung ini asuro nila dai pania kendu yo PNCM nila ya kendu marmat ulare ngi ba to kani kadai kecing dawa jumpi ka pasong nia pasong hok ba jingai lagi dan papo hak lebih tarik ban Malaysia Kidawa Plia kakit ini rapi pikat betul dong Plia kakit down Kidawa kadon ke political will in persang kat balak ban berkat dikata banyak tu balak ka hearing jungki hoi no dau ya ki babon kita kuat emosional ndai na kalian jongi ka sila komiti ru ni haban snap lang nang ni nang tai ru ka jupen snow kaya don ki jupen snow ko bal nama bakadang ha ba ka MLA po Rambray barin pun kam ba pli ki ha ka ta ka MDC anyway ngatrai ka bagalong mentap de ka pausai bagi bagi kuat ban kundu kan nang ne ka mau sundut ngatrai kai katangin persang ban te ko patriga session nomor lagi hau kada kena trik jom ni Disember ni long ka session mana kani surprise kan ka amendment ga dium sila amendment pilpian
hadin lai kenta ba nakaliang ka JEC kala syong hapo surok ban persya ya kani kajing ra ya ki arpuai teli kisnong na po mau constituency siya po karam rajer ngam constituency nakaliang ka JEC kala yo lat ba kan ya kendu ya deputy CEM jong ka KHDC bat ka ai kajing ni nakani ngin ngap na chairman jong kani ka JEC blei ba phila ban ya thu ka chuaning kong ka ai ka daw ka ba phila long ya kajing ya ki Kedau ke ba ni pelong ya kene kejing ki ban wan paj ba shani shilong menta kasngi ban tit ya kene kejing khang jong KHDC ka long ba namar ba hakini kisngi ngel ai de kejing tho la arsin kejing ai kejing tho bat kumjuro ngel lai pen ya kendo ya ba PNCM ubadi Sharman jong selection committee hadin banda ngela debya kren batu la kularingi ba munsim khia ban penwan biang ne ban pen phai biang yingi Shamau Sindut constituency kumbang yingi kwa ba kumba kipat ba ki kwa cái gần đầu phải một quả bánh đơn bị bỏ màu xanh rực thì một quả bánh bánh karam ra kadau bangi kwa abandon bek Shamau Sindut ka long ba lada nujor nadu kasurok kala khambha Shamau Sindut ka jingjan nijan Shamau Sindut ke gijing terkam ki ba man la kasngi ni don bai Shamau Sindut ti ha ba ki penbet yakini dai ling ba ka elimination committee penbet yakini kisnong tu kam dan kanu ka jing shin jing mut na kinong song sinong jong kini ki arpoi teli kisnong em nakleng jungi ya ka ai ka rai jong ka delimitation committee ka bakli da Dr. Starwer Khasimli ni hun ya to nomar ba mau ulas ngap ya kusur ya ka jingkwa ka jungi bat kata ka ba penne ingi Shamau Sindut constituency ne hadin arsngi pat ngimtip kai ka daw bat dona yu shalendet ngimtip ya kata ndrai tiptang kiba le ya kene ka kam ki pen hab jubor no ingi sha ramrai jengam dei halor kene ka benta ba nakaleng jungi ki paj ba ngim sing hun ya kene ka jingle jubor claim kano ka jing kenjok tin yangi ki arpoitli ki snong kumjuru ya ki sordak secretary cái bạc jing mi na kani ka jing ya kendu jo people deputy si ha ka be dei bat kene menta ka singi ngila ki umto ngila shong lai ken tatam hang hapring surok te ni bhabok pade hadin lai ken tasting kadon ka jing khot jong ba PNCM bat katok ni ki EM ki don lang hang to bat kumjuru leader jong opposition ba Titus Kain ngilai keren hang to bat ulak kular ba nakleng jong uba PNCM ringkat ba ki EM ringkat baru ba uni uba Titus ba dai no yalam jong kaleng persya kilak kular ngi ban review bat ya kani review and review haga khandai trick December bat ki kular ro yangi ba hadin kani review pinne ba ha ka motion road bat pinnam laichu sharam rajang celada ka KHDC pakamla ban penurlong yakani ka ai ka simjam ka papencin nakaleng jungi ngikren na ka bashay bat ngi airo ya kani ka message ka bashay ba haka khandai trick December singobha ban ai ngi ya ka kentin ka ba long uso bathiang nakmta ka jingkwa jungi pajba lada phi ai da uso ubajeu hakar potarik indon ka isi emergency isi meeting jong ka JC bat halang dong dai ngin sim ya garai bat ngi ongru bat ngi kren da ka basai ru ba nang ni sakmat ngimdon kano kalat kalenti bat ngin don bech stang ban penjuri ka jingaki bat ndang la penjuri ka jingaki ka KHDC bat ka selection committee lada kimbat ela ka kular ki haban sim ka jingki lada JEA yakini ki pajba jong ki arpuit li ki snong ki badon lightly ki polling station